دم خوش تماشوان و گهدارین هیجا جمال باتون د باسی روژا ایرول گلبن. پروسیا رفرندوما هرما کردستانی هلدانا آلا کردستانی الکرکوک بریارا رفرندوما کرکوک جبو گریدان هرما کردستانی اف همو مجارش دروی باندوری لسر رایا گشتیا کردستانی هر وحال ولاتین هرمی جیب گرمی هاتن شروع وکرن. انقره هلوستک نینی لسر وان بابتن ورگرد. د برانبر پارتین کردستانی لباکور پیشتگیری خودان و پروسی لسر وان هلوستان ام دی لگل سروک گشتی پارتیا دموکراتا کردستانی باکور سرتاچ بوجاک تور آمیاد دوم در استودیا آمیاد دیاربکری باخ. و صبحی امریکا یکم ایریشا خود دجی رژیما سوریه همبری بنکیا شعیرات آسربازی پیکانی کو کارودانک برفرها نبنتویجی القیخوانی. اپوزیسیون سوریه و کرد خودی چه هلوستینه ام دی لگل اندامی دسته سیاسی اپوزیسیون سوریه جه انجمنان اجتماعی کرد و سوریه فواد علی گوره تبر مایا یکم ده چه استودیو مایا استنبولی بگرن دست. که فواد دم خوش از بوی دست پی بکم گر از هلوست اول سر ایریشا امریکا بسر بنکیا شعیرات بگرم. بله. اتخوازم بیجم یعنی اف ایریشا امریکا ناماک بو جگلک دورار شاند بگمان دفرا یکمین روسیا بو خواست بیج روسیا ایدی بس تو کار سوری دک بیمه از ویانما تی قبول کرن او سیاستا بری امریکا اوباما مشاند 6 ساله بروشا سوری اف لجمع نما دمشه اف نامه ادبین بلکی بخورتی گهاشت روسیا نما دجی الملت السوري الركبرية سوري وملت سوري از لكيلكا ومه از دفجوا برنادم از نما دهيلم اف ظلم وزورا لوبي نما سياج هفال بندي امريكا لروجهلاتا نافين بتيبت دولة كندافي وتركيا اف دولتانا حسيان دفي دما بوري ده امريكا دسج باشوان هلانيه او هشتنه دبن رحمه روسيا وايران ده اف نامجي جوان رشاند از هفالي ومه واز دفجوا برنادم ناماك جهندر رشاند بگمان جهندر امریکا انه ترامپ خودی گوتنا خویه و تشتی دبیجی و یاد مشینه و اف نامه دلی کسی جمهوری اوالی خواه هینکر وک جون ماکین و گراهام و اوانه قد خستن امریکا رولک خوی درست بلیزه روشا سوری ده از دبیم افانا گش پیک هاتن و آنها امکارم بیجن کریزا سوری کت قناغک دن بله که فوات یعنی اف قناغا نو یا کریز گوته بناف کری گلو کریز بوی رودانی کورتر بو آن چاره سری نزیکتر بو بوی رودانا کو وی سبهی رودان از دبیجم اوه چارەسەری نێزیکتر بوێ یعنی رووسیا از ندوێ باوەریە دەمێ هەسپێ خۆ باشۆ سەر ئەمریکا بە ڕەنگەکی توش بهێلێ بگهێ قۆناغەکێ تەڤلهەڤیەک مەزن چێ بوێ اوه روسیا پیوانک دم بکد ویواری ده ممکنه ده بفکر جدیاً ایجا کارب به امریکا ر جنوب ده گفتگوی که کابر چرنگی چاره سریا سوری بوه نه برنگی روسیا دبینه برنگی الگور بریار دولی برنگی که رکبری جی رازی بوه و بشار اسد جی کوچا خبر که بگمان وک بریارا دولی 2003
وحيجدا لدولة سوري نهر رفاندن بيت روسيا ده جارا قوتي بروبلما من از دقريم لسر بشار أسد از دولة دباريزم دولة نهر رفاندن دفي قوتني دد باوريا مدى أمريكا وروسيا أو نيزيكي هفدو بفن جبرق أمريكا وأوروبا جي تماما بيزانن جنفده بشار اسد بف خدي رولك د سوري د وجنفده بف سروكاتيا سوري ابوي تشتكي كفن ونما تي قبول كرن فاز دوي باوريه دم او روسيا نر واري لشكري بامريكا رج برد زانه او بيتر بخسره او تي كفر روشك تانج يعني جبر هندزانن انها پشتیوه ایریشه اروپا به گشتی آخوا به همه دولت آخوا پشتگیری کرد. بله امورن اف آلیه نافنتویی گوت دنرخینه که فواد آلیه نافنتویی سوریه ده آلیه پشتگر رژیم سوریه روسیا ایران و هوالبندین ایرانی کنه دولت لیری خستن لآلیه دن وکی تبناف کری تفایی اوروپایی هروها استرالیا کانادا ژاپونیا ناتو و هزین هرمی ولاتین کنداوی اسرائیل ترکیه همیان پیشگیری خوش امریکایی را دا نشاندن هروها سینجی لآلیه کی بانگی آرامیه کر مساجا امریکا جبو روسیه تدست نشان کرد لی جبوی ایران جی مساجك جوي إيريشي هبو بله بيقومان يعني او ايران وقت بي دسري دفتري دي جروجا قطران بهات وهنا وقتا هالبجارت بري به البجارتين جي دقود دوی باسکه ایران بی قصاندن و دسته وی دوی درکوه جندر سوریا و عراق و لبنان و یمنی يعني ایران بری روسیا جيتي خواستن بر في كيجي ايران او قال لك برخدانه بكدفي واريده فكريزه وي بيقولوا بحساني چارسرنا نبي جبر هون خوش دزانن يعني داعش لهيلكي وقاعده لهيلكي نصره ودبنافيك خوغوهرتن لسر جغرافيا سورينه وريجيم وايران وميليشيات بير الهيلكينه ليه وقت بي يعني بريارك دولي بيستندن او ايجا برياري دركفن كسيج ند برسغريكا سوري دن او نكسي سوري بد فيجن دري سينوري سوري دركفه و درنكفه او ليخن از باورم انها اوروبا هم بالا خوددن نوچيا دحف ددن امريكا دفي بخورتي هسبي خباجو سر فان مسائلانا فايران دوراوي او بري روسيا بي روسيا هون دزانن قال لك بروبلمي دن بيرهنه مثلا اوكرانيا مثلا قرم مثلا وانو اوروبا قال لك بروبلم دن هن دانوستندني بس ايران بالزلالي او نما بي قبول كرن في دس دريجايا روجلاتا نافين دكه وادبين بلكي ترامب وقت بي كسكاي داي دولة عربي بالتيبتي دولة كندافي والسعودية وقطر وحتى أردن جير نامش عندنا أز دفجوا برنادم وبلكي أف نامه هاش تركي جي بيقومان بلي كيف فوات لآلية دن لأستاني بتايبتي لأستاني إيران لقل روسيا وتركيا مسوغريا اگر بستكيت كرن يعني از بابتا جنيفي دما آلية كي لي دبابتا أستانه ده اف ولات الويدري كومبون اركك واتيه قرتنا سر بشتا قريداي روشا سوري قالوا تو واتا ج أستانه ما چه باندوري لروشا أستانه و جنيفي دكي اف هلوست أمريكا يادا بله هون دزانن آسیتانا ده چه قناغه ده و ده چه روشه ده هاد دانین يعني آسیتانا هاد دانین ده
دما جهينا ترامب دركتبو هالبجارتني ده بس هنا دست نكتبو دماوي نهاتبو قبضة سروكي أمريكا برنجكي فرمي أستانا هات بشتي حلبي آسيتانا يعني مركاري بيجي برنجكي روسيا خست آسيتانا ديني جواري يكي دشرد شكستية ويكي دشرد بسركتية خست شروطي خوا وقت بي إيجا أو خديه بيمانة كيبه دفي واريده أدبيم آنها آسيتانا بشتي في الروشة أو بمين الباش وممكن تيف هر ونما أسيتانا تشيجي بفي جبر ليستك هات جوهرتن ومكتن قناغ قدن از باورم آنها جواتي تشي بفن أو بيتر تركيزي لسر جنيفي بفي و أسيتانا بي جبير كرن بشتيجة وهات خويا كرن جم هزي لشكر اير ركبريه روسيا بسوزي خبيك ناني دسكناندنا الشرده ودسكناندنا ريشه لشكري فروكي ريجيمي ونبس ولو فان فروكانا راهشت بمبي كيميائي وآفيت سر ملتي سيفيل فدفي واريده أدبيم أسيتانا بو روشك كفن باشه که فواد yani وکی گو تو دیارت که آسیتانه پوچ بو لیل وی داره ترکیه خودی رولکی گرنگ بولا آستانه هر چی قاسی گو دی کریزا سوریه ده ترکیه لگل بطایبتی ایرانی خودی هلوستین جدا بول سوریه ev buyara davi rudayı go Türkiye jî piştgiriye xurt da vê rîşa go vê sibhê pêk hatî. Ev yek diyardeyek ke go Türkiye û İran di destê yekem de di rewşa Sûriyê de temamî wê ji hevû dû dûrkevin. بێگومان ینی ترکیا وەختا گەچوو ئاسیتانە ئەو ژی وەک ڕەوشە ڕکبەریا سووری خۆبتەنێ دیت دیت ئەمریکا وەک هەڤالبەندیەکی وێ هەفتەی ساڵی و حلف ناتۆ دەیێ ئەمریکا ئۆروپا پشتگیریاوێ نەکردن دێ کەتنا فرۆکە رووسی و يعني ديت بيتر دجمن الدوراي بربون وهفالي وي دسجب برهلانين يبرفيه كيجي سياسة اخو خست هناكي نرماي بكشينه دوا باسرائيل بروسيا بايران يعني ديت انه قبمين بفيسر عشكيه وكسك بشجرياوي هناك نا امريكا ونا حلف الاطلسي ونا اوروبا اوي روشات تركي قالكي زحمت بذي هون دزانن وقت بي انقلاب او الروشة بازدي تباغي وانقلاب تير درباس بو بفتح الله قولن شرب بككر شربو بداعش رجي يعني اف قالكي روشات تركي دهندرد زحمت شيبو انها ديت انه افايا وقت بي چروسکا که جیر شوقک ویکد گه امریکا ناماک جیر شاند گه دف جهوال بنده خو برناده جبرفیه که جیودی دنگی ترکی دوده دنگه کی بلنده و برنگه کی خورد و باور یامده وقتا بگه قناغا دانو استندني بأمريكا وبگه وي باوريه أمريكا نما دفجي بردده بيقمان او ايراني او ديسا اورتاوان هناكي نخوش بتيبتي دروشا سوري ده و تيكليا ببكا كير لي بلكي دواري ابوري ده برجوانديه هر دويا جيهانه او تيكلي بمينه بس دواري سياسي ده او نكارب بهفدور كاربكن بريز عليكو هر وها رجيمان سوريا اف اريشا لسر بنكيا شعيرات وكي إريشكي بيبر برسيارانه وكي آليكاريا تيروريزمي بنافكر حتى قوتكو جوي إريشي داعش والنصرة سود بيني اف هلوستا سوريا وراستيا راستيا سوريا چقال هفدود كيكو سوريا هلوستا كيوسا بردي
باوریان بده یعنی رژیم گفیانه بیجه و چه بیجی یعنی تشتکی دل جمعی تن بیجه رژیم تی بیرام 2011 ده امداد کتن چالاکی سیویل و فیشکک به ملت سوری ارتنبو و مخابرات و لشکری و گلباران جملت ردکرن و دگوت نه من افانا ترورن یعنی از دوی باوریه دمه دست رژیم سوری و ایران دچکرا داعشی و دست مالکی تید هبو و بلکه هون خوش دزانن وقتا 2012 ده حفصه غریب مالکی فکر زیده 1000 کسی داعشی و او برادان و رژیم جی دهندر سیدنایا دیجی او کسانا بردان چکرنا تروریست بگمان دسته ایران و سوری ته دریج بو جبوگ کاربج عالم اربیجه بهله انه شرد نابینا منو ترولست دیه نشورشک سوری هیه فایروجی اف تصریحا وقت گو ار داخویانیا گج رژیم درکت دکفه هندره و خالا سیاست وانی کفن و آگ خلق باور ناکن وان چیکر ترولست وان قلو کر حتی ایرو هم بالا خو بدینه شرکی دجوار دنابینا رژیم و ترولست ده نه داعش و نه نصر ده چه نبویه شر هری دجوار دنابینا لشکر آزاد و رژیم ده جرو کا تدمر هم خوش پیزانین چاوا لهفدو بلا دکرن و دربه یک خبشون داو ایده دهاته و بویرنگی از تجاری نباورم رژیم کارێکی دکەش بۆ شەڕی تەرۆریستێ بێگومان وەک یەکی ئاگر بینە باوێ هەندڕێ مالاتە ویژە ئەو بێوی ئاگری ڤەمرینێ رژیم زێدەی vê tiştî nikar bêje. Kek Fuat Duhî min li preskonferansekî Wezîrê Derveyê Sûriyê Welîd Muallim guhdarî kir û xwedî gelekî bihêz hez dikir heta di derbarê têkiliya bi pirsa Kurd re jî digot ku di nav sînor û di nav siyaseta komara Erebî ya Sûriyeyê de em dikarin bi Kurda re jî peywendiyê deynin. Lê îro hemî welatên Erebî bi qasî ez dizanim ku helbest li dijî rejîma Sûriyeyê werdigirin yek welat ê ku di herêmê de li gel Sûriyeyê helbest werdigirê ew jî ne welatek Erebî ایران کمره اسلامی یا ایرانیه او یک چه نامه جی رژیم سوریه اتخوازم دو تشتاد ویواری دبیجم یک جی رژیم سوری جی روژا خمینی هاد جی هفته و نهاده تی بیراوه هری الکلکا شو نابینا دو کوانا د شورش اسلامی ایرانی رژیم سوری سکنی و دزانن شر نابینا عراق و ایران د 8 سالا بردوام کر حمی ملت عربی لکلک عراق سکنین دولت عربی رژیم سوری لکلک رژیم ایرانی سکنی خوازم بیجم تکلیه وان دیروکین جروجا یکیمین و بنگه وان تيكلية بنجهكي أولية بنجهكي علوية بنجهكي شيعية وهون دزانن د لبنان د چاوا بهفدور کار کرن هون دزانن وقتا حريري هات کشتن چاوا ایران رژیم سوری پاراست اما اجبور خالدن جبو مسألة كردي سو وليد معلم نراس دبيجه تفقرا كردي بينجي سال بالرجيم بعث رجياني دقل قناغا دي ام چونه دان استندنيجي تشتك لجموي تنه يبد ملتي كرد ونادي هون دزانن پشتي بري بين شش ماها وقتا او كريزا دنابينا پیاده و لشکر پیاده و رژیم باجار حسکه چه بو و روسیا خواست هرن حمیمین و پیاده و هنک جی پارتیه تفگره کردی جی چون حمیمین دور چون شامه کرو نکرن و تالیهات پیاده 2 ساعت زمان بده وان جبوگ دبستانا بزمان کردی رژیم نکر تو استراتیجیه گدان استندن به پرسگریکا کردی ربکه اف رژیم تنیه تجربه ما پیر دریجه 4 ساله جنودی حیانودو
چارا هندر برلمان بقلك قيادات ليدري وان ديتن قيادات وان ديتن وزير وان ديتن سروك وزير ديتن د قوناق ندد دانوستندن چه بود نابینا تفگره و رژیم ده اف رژیم نکار مافی ملتا بده رژیمک عنصریه رژیمک فاشسته اف رژیم دوی هر تجاری نباوریای مافی ملتاتی و نباوریای بدیمقراطیتی بريس فؤاد عليكو هر وهال واشنطن ايرو دنگين بلنتين بهيستن كو هرمين اولا لسوريا بيك بين هر وها تركيا جي خدي حلوستكي هرمين اولا بويا لسوريا قالوا اف بروجين انقرة و بروجين واشنطني وك اوبوزيونا سوريا ونشقاج نزيك و ناستكن دشوبينن اف بروجين نزيكي هفودونا و نزیکا هیا انجمن اجتماعی کرد سوریه جبو پیکانینا هرمن اولال سوریه طایبتی گر پرسا روجاوای کردستان جی گریدای هنکی وان هرمن اولابی هل وستاوجی بله اموك انجمنا اجتماعية كردي نرينا مدفيا زلالة ام ببيك انينا وان هرمانه هرمي آزاد بوه ملت وگر ولات خو و باجار خو و گند خو کاری خو بکن اف هرمایا گل کی پیوسته ل اف هرم نه بوه برنگا کی پار کرن هر دولتک شخور هرم که چک ول هفدو پار بکن ام دخوازن اف هرم دبن سیا هزه نتوی دولی دبن ببریارك دولي المتحدة به او قافك باش به خلق راوستن ده هرما خوده بالنسبة هرما كردي هند زانن هرما كردي تفلهفيك مازن تيد هي قال لك هيز تيد هنا لهيلك بيدي لهيلك امريكا بشتغريا بيدي قناغا جزيرة حسك قامشلو هنا دبن سيا ريجيم دي وقانون الريجيم او دمشن لعفرين بيدي وباراستنا روسيا اف قناغانا قش دبي بين شرو فكرين ودفي برنجا كي فرمي مرا كارب الهفدو بك وشاوا ام كاربن هرما خوا بپارێزن دەبن سیا دەولی ده و چاوە ئەم کاربن ڕەوشا ملەتێ خوا باژۆن دوی واری ده دوارێ سیاسی ده دوارێ ئیداری ده دوارێ لەشکەری ده كيف هر وهال تركيا هن مترسي رودانه هن شروفكارين سربازي لتركيا دبيجن كو اف روشا لسوريا فيسب هي روداي وكي دوباره كرنكي روشا العراقي روداي بري د سالی 2000 ده 2030 ده وکی روشا عراقیه حتی دبیجن کود سال 1991 ده پیک آنینا هرما اوله بو بنگهک جبو هرما فدرال کردستان عراقی ره اف یک دکاری لسوریه جی دوباره ببی حتی کرد به تفلیبونا گر هرمک اوله روجاوای کردستانی رو بده وكا جو دولتك حتى بحرا سبي حتى دريايا سبي بيك بينن اف ما ترسيل تركيا هي قالوا اف ما ترسيل بنجاها كي هي دباوريا مدى اف بنجاها في ما ترسيه يعني هي وتنية هي جاليكي دبينيها جر اف هرما اولهي تيكف دستي بيدا لجموان بيدا بشكش بككه واف تجاري ناي قبول كرنج بككه تيكف سينور روي سر 6 كيلومتر ادن اما ترسيه ندجي خدنه اف هرما قد بيجي نبفي رنگي او بي بيفان هند زانن انها سي چار هرم چيبونه هر يك دولتك لوقت بي باراستني ليدك يعني جي روجهلاتي جمع فراتي حياة ديركي دبن باراستنا أمريكا دي هريما ساحل حياة شامل بن باراستنا حياة وحلب باراستنا روسيا دي جرابلس حياة إعزازي دبن باراستنا تركي دي وهناك
لهرما إدلب دنابينا جبهة النصرة وهذا جيش الحردية ولباشور جي هند زانن أردن وجيش آزاد أو جهية روشا سوري جا عراقي 2006 خرابتره نه يعني روسا سوري يا اوي پرچه بوه يا اوي بوه سوريا فدرال و برنگه کی ولو اما سوري فقر ايگ دخوازق هنا سوري وق فقر دولتك مركزي و فان هرما قشي بدهفدو افايا ادبيم شاشيك سياسية خودخي آسيا ادخوازم بيجم اف پرسگريكا سوريا بي دوی لخلک سوری بگوداری کرن خلک سوری برا بریارا خو بدن برنگا کی سوریا به سوریا فدرال به ترکی بخوازه نخوازه روشک نو چبویه ترکی دوی ایجاب چعوکی دم بنره وقع آنها بچعوه الهرما کردستان نره تکلی چبونه واره آبوری و دانستندین چبویه ایرو علما کردستان سروک مسعود برزانی تی ترکی آلا کردستان رادکه دبی خوشک ترکی زانبه واره بره چو دبی لگور واره گیرو چه دبی اوه پیوان بین آویتن بله که فوادگر امورنا ایریشا ویست به کل همبری بنکا شعیرات بیکات گلو اف ایریشه که یک جاری بو یان اف ایریش همبری رژیم سوریه الگورا بهوریا و دی بردوام بکن او وکی اپوزیسیون سوریه هر وها وکی انا کسا هستا برانبری رژیم سوریه جاری واشنگتن و گرک چاوا بالگورا بابا دباور يا مدى اف ايريش عنها او نبا عاددا او هنكي فرسندي بدن جدان وستندنك سياسي بروسيا هجر قهاشتن تشنا بهفدور جبو چاره سركرنا بسگريكا سوري دريا المتحدة او امريكا دوي وارد باجو امريكا ناخذ دولة سوري بها رفاندن لتخوز الرجيم بها رفاندن وبالتالي اگر روسيا خوند برفي خاله او الروش بيتر تيفهر وشاغي او نا دربا يكمين به وقال لك ريدن هنا امريكا كاربه حتى لدانك يجي نك بلشكري خو قال لك ريده هنا سرير روسيا قال لك بيشينه بس ماش تركيا بيجو السعوديه بيجي هون كارن سلاحي جران ايج فروكا دافين هون بدن لشكري ازاد هيا روسيا تيكف روشك خراب فأدبيم آنها أو قناغا كبش دانستندنك سياسي لأو دانستنا سياسي جنر روشك جديد شارسرية ده أو بيتر شر جور بفه و فرجي بفه بلكي قناغا سوري جي دركفه هر جيني دنجي بله گلکی سپاس برز فؤاد علیکو اندامی دسته سیاسی یا اپوزیسیون سوریه جه انجمن اجتماعی کرد سوریه سرچاو تماشاوانین هجاب پشتی ناو بین کرد ام دی بشن دیاربکری لور لگل سروکی گشتی پارتیا دموکراتا کردستانی باکور سرتاج بوشاک لسر پروسیا رفرندوم سرخبونا کردستانی گفین ترکیه و هلوستین پارتین باکوری کردستانی یا رفرندوم سرخبونا کردستانی گفین ترکیه و هلوستا پارتین باکوری کردستانی راوستن بریز بوجاک دم خوش از جوردس پی بکم دوهی 5 پارتین باکوری کردستانی پشتگیری خواه بداخویانیه که لدیاربکری جبو پروسیا رفرندوما سرخبونا کردستانی را گهاندن گردوی بابتی ده هن آگاهداریم برفره ترتو بده بله نها او رفراندوم جبو ما تشتكي جلك كرينجا جبركو ملتي جلي كردستان حقيوي هي جبو سرخبوني ناف سر عردو بابو كالان جبركو حتى إيرو دولة العراق نكاربو كردان وكي حولاتيا عراقي بباريزة دما صدام دنا حوجي كو امبيجن چهاتي كسري كردا
از تنی دخوازم لبدری مسئله انفال کشتنا 8,000 بازانیان و حلب چه بنا بکن و پشتیوی دما ایریشی اویدا داعش ناجی عراق نکانه بو کردا بپارزه کرد به دستی پشمرگی قهرمان هاتن پارستن و ولاتی خواه به دستی داعش دا حتی ایرو به شر و به قربانیان آزاد کرد جبوی یکی ام لبی باوی دانه کو دم هاتیه جبر کو ملتی ما لکردستان باشور گلک قربانی دایا گلت ازیت کشاندیه و حقی ویه کو ایرو لسر عد کردستان هرم کردستان دا دولتی که سربخوا آوا بکن و او لگور دیتنا ما پیوسته همو کردوار پیشگیریا او هلوستا رفراندومی گلیم لکردستانی باشور بکه و از باورم همو پچین کردستان همو کرد گلک سوی مسئله کلیجانن و دلگرمن و امهیبی دارن روژه کی انشالله ملتی ما دولت کی خود سربخواه چه بکه کک سرتاج اف هلوست یا پارتیین کردستانی لباکوری کردستانی بو رایا گشتی یا کرد لباکوری کردستانی هفولاتی کرد لدیاربکری لجزیره بوتا لنسیبینی لمالاتیا لچیولگی لدیرسمی چاوه نزیکا هیا وی بابتا رفرندوما سرخبونا کردستانی از باورم ملتی ما لکردستانی باکور نه مسئله که تشتکی سیاسیه از باورم انسان نرمال انسان کردوار انسان کرد لباکوری کردستان همو دورین باکوری کردستان اوی پیشگیریا دولت بونا سرخوبونا کردستان دخوازن و دمکی مراو لگلوان دپسه هیچ مهم نینه کی جان پارتی ببه بلا ببه اوانا پیشگیریا وی بابیتی دکن لی tabi لبدری پارتین کردستان جی های کرد جی های کوانان جی دجی دولت بونی کردستانی عشکره دبیجن لی بنگهی وان از باورم بنگهی وان جی پیشگیریا دولت بونا کردستان دکه و اوجی سیاست اوجی تشتکی گلک گلک کنگه جبو محمویه اف روشا پروسیا رفرندوما سرخبونا کردستانی چه باندوراوی لی پرسا انجی راستیا باکوری کردستانی و پرسا کرد لی ترکیه بگشتی هی از باورم او به آواز کی سیاسی گلک نتیجه وی پوزیتیف هبه یکمین کرد باوری کرد چیه ببه جبر کو کرد ببینه کو دولت کی سربخواه هیه اوا قزانجه کی نتنی جبو کردستان باشوره جبو همو پچین کردستانه و جبو همو کسون کو لکردستانی دیجی و از باور مالی دنده او دبه گارانتیه کی جبو کرده جبر کو حتی نها تو دولت تنبو کو پسکره کی کرد یعنی پسین کردن مظلوم بپارزه و پشکری بدوان و از باورم هبونا دولت کی سربخواه لکردستان لهرم کردستان قزانجی جیرانن کردانجی یعنی او نه دیجی هبونا ترکیه نه دیجی ایرانی نه دیجی دولتی دنه دبک او دولتان دولتی کی سربخواه قبول نکن لی لکردستان باکور و لترکیه جی از باورم siyaset hatiye guhatın o insanan o siyaset medaran ne dici devletteki sabıkhanat le sevi mesele Ali Türkada hinik bedengi heyede pişti referandumu az usa bavarım ku dijayeti hemberi devletteki sabıkhat çeynebe. Belê her wekî te destnîşan kirî bi rêzbûcak, Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan di propagandaya xwe referenduma ji bo guherîna destûrê Tirkiyeyê de destnîşan kir ku ew bi awayekî neyênî lê hildana ala Kurdistanê li Kerkûkê temaşe dikin. Her wiha heman helwest nêzîkî vê helwestê Serokwezîrê Tirkiyê her wiha cîgerê Serokwezîrê Tirkiyê Numan Kurtulmuş, Wezîrê Derve Mevlût Çavuşoğlu jî destnîşan kirin.
گلول گورا بیرو بهوریا و ev propagandayek tenê ji bo pêvajoya referenduma Tirkiyeyê bû yan jî bi rastî jî Tirkiye vênawekî gefekê dixwaze li hemberî Herêma Kurdistanê bikar bî. Daha ez usa bawerim ki ew tesîra pêvajoya referandum sevî meselede hebû. Ji ber ku hûn dizanin MHP jî şerîkî AK Partiye li vê referandumê de ji bo erênî. Bo wî yekî jî usa xuyaye ku berpirsên AK Partî û Serokkomar jî ji bo tribûnan yani ji bo xelkê din hinek propaganda çêkirin, ajitasyon çêkirin. Lê ez usa bawerim ku piştî referandumê siyaset dîsa normalize be ji bo wî yekî jî gotinên dema referandum ya hilbijartinê de wekî siyaset medar wekî siyaset çêkir ew kesin ku siyaset çê dikin ew qas guhê xwe bila nedin ser wî. Lê tiştî esasî ew e dema Cenabî Serok Mesûd Barzanî Serokê Herêmê Kurdistan hatibû Tirkiye hûn dizanin hem li İstanbulê li balafirgehî hem jî li Enqere ala Kurdistan pil dida. Ji bo wî yekî jî ez dibêjim em pêwîst e em ê tiştî pozîtîv bibînin. Ne ku tiştên ku negatif niha diqewime dema ew referandumê de. Keksertaç Serokkomar Erdoğan gotinê kavêt helwestek diyar kir li aliyê din Partiya Nasyonalîst MHP heta Partiya Nasyonalîst CHP ku xwebeke Sosyal Demokrat bi nav dike wê jî xwe avête saheyê destnîşan kirin ku ev gotinên Erdoğan lazimet praktîkê de bicih bibin ango siyaseta Ankara'yê di dijberiya fobiya Kurd de dîse xwe nêzîkî hevûdû kir. Gerez nirxandina we di vê babetê de bikir. Niha CHP va not saliye dijminatiya milletî Kurd li Kurdistanê Bakur dike ne tenê li Kurdistana Bakur li hemû peçên Kurdistanê de. û Vatan Partîsî û partiyên din MHP siyasetê wan li vê derê xuya ye. Lê AK Partî heta niha ew qas serî meselê yani em bêjin va sala dawî de 4-5 salê de ye ser meseleyê serxebûnê Kurdistanê de me tu dijayetiya wan nedîtiye. Niha li wê demî de tabii ki ewa tiştekî normal e partiyekî wekî MHP ku şîrkatiya li vê referandumê de AK Partî dike û partiyên din dixwazin AK Partî bikişin ser evê xwe ser siyasetê xwe. Lê ez bawerim piştî referandumê ew tişt çênabe yani çênabe ji ber ku heta niha AK Partî eşkere dijayetiya xwe meseleyê serxebûnê Kurdistan û ala Kurdistan ew tişta da ew nekir diyar nekir. Keksertaç her wihat hemî dinyayê de aliyên nasyonalîst, aliyên nîjadperest herdem gava ku xwestine metirsiyekî di welatê xwe veşêrin desta vê tune pirsgirêkên derve. Di vê babeta ku nihal Tirkiyeyê rû didê de ku fobiyeka Kurdî dîse dixwazin derbixin pêş di demeke ku Tirkiye diçe referanduma guherîna destûrî de nasyonalîstên Tirk gelo hildana ala Kurdistanê jî ji bo yekrêziya nasyonalîzmê xwestin bikar bînin. Rast ew dixwazin bikar bînin. Mesela bêjin servî meselê li mîtînga Serokkomar ew tişt hat rojevê lê hemû weşanên nasyonalîstan giraniya xwe dan servî meselê û her roj servî babetê de gelek tiştan dinivîsin û daxwazê xwe nîşan didin. Ewa nasyonalîstan ew siyasetê wisa çê dibe lê tiştê mühim ew e ku hikûmetê Tirkiye ku ew jî daxwazekî me bû pênc partî em dibêjin hikûmetê Tirkiye heta niha û AK Partî û Serokkomar Birêz Recep Tayyip Erdoğan helwestekî wî cuda hebû li gor partiyên nasyonalîstin din ku heta niha dijminatiya Kurda kiribûn me wanan cuda kir me got hûn nekevin ser şopa wanan û em hîvîdarin hûn hevaltiya xwe li gel Herêmê Kurdistan û berdewam bikin û ew jî hêviyekî mezin e ême Kurdaya li vê derê. Keksertaç Em talep dikin yani pêwîst ew siyaset neye guhatin. Belê Keksertaç rojnamevanekî navdar ê Tirk
Ertuğrul Özkök got berê sernivîserê rojnameya Hürriyet jî bû, di nivîseke xwe piştî axaftina Serokkomar Erdogan de destnîşan kir ku em divê rasyonel bin. Xetên sor Tirkiye gelekî nîşanî Herêma Kurdistanê kirine, lê ew xetên me yê sor bûne îsotên sor. Gelho ev yani xwest destnîşan bike ku ew xetên sor tu carî ev ê nikaribê derbasî jiyanê bibe. Bir û rayete duê babetê de çi? Rasta min ew dîvîsa Ertuğrul Özkök jî dît. Tabii Ertuğrul Özkök jî xwe guhatiye. Ew jî berê de wisa nedifikiriye. Bi taybetî dema borî de di sala 1990 1980 da demekî berpirsiyarê rojnameyê Hürriyet bû. Ew gelek ew dikir siyaseteke din şopan û hikûmeta tim tawsiye dikir ku xetekî em bêjin xetekî gelek tûj hemberî beramberî Kurda bajo lê ew jî dîtiye ku bi vî avayî ew mesele nameşe û ew nivîsa wî jî balkêş bû û dîtina wî jî balkêş e û rast e. Ez konkret dixwazim bipirsim kek sertaç. Niha Türkiye, CHP, MHP her wiha Serokkomar Erdogan gava got qise jî kir. Ev navekî gefekê li hemberî Herêma Kurdistanê bikaranî ku em ê peywendiyên xwe xerab bikin, em ê peywendiyê xwe qels bikin. Gelo xerabkirina peyvendiyan li gel Herêma Kurdistanê tenê zerara Herêma Kurdistanê de gelo tu zerarî nagînî Tirkiye jî. Niha nav peywendî dîplomatik da wextekî peywendiyên bê xerabkirin her du alî jî zarar dibînin. Ew zarar dîtin yek alî nabe û ji bo wî yekî jî em hêvî dikin û dibêjin pêwîst e hikûmetê AK Partî cudatiya xwe li gel partiyên nasyonalîstin din ser piskirêkê Herêmê Kurdistan ew cudatiya xwe pozîtîv nîşan bide û berdewam bike. Ji bo wî jî ew daxwaz nav daxuyaniya me yê hevbeş da jîkî giring gir. Ji ber ku em dizanin mesela ez dixwazim li vê derê mînakekê bidim. CHP nav propagandayê referandumê de hemû zimanana dibêje na lê bi zimanê Kurdî nabêje. Yani ama AK Parti ne olsaya ji bo wî yekî jî ez hêvî dikim. Hikûmet siyasetê xwe li gel Herêmê Kurdistan têk neçe ew bawer nakim ew jî nabe û ew hevaltî û ew peywendiyên xwe berdewam bike ji ber ku her du alî jî qazancê wan heye. Devletan da jî ew peywendî olsaya. Belê kek sertaç her wiha peywendiyên baş, peywendiyên aram li gel Herêma Kurdistanê li Tirkiye jî bûye derfetek bo ku diyalog û danûstandin û pêngav avêtin ji bo pêvajoyeka çareseriyê Herêma Kurdistanê bûye alîkariyek ya got Tirkiye karî bûye siyaseteke nermtir bi xwe bavêjî û li hemberî xwe jî siyasetekî nermtir bibîne. Gelo li Tirkiye ev aliyên got xwe weke aliyên siyasî binav dikin vê rastiyê nabînin. Rast e. Niha demek ki me talep dikim, me digot pêwîst e Tirkiye peywendiyê xwe wekî cîran li gel Herêmê Kurdistan xwe bike. Ew demek ki ew peywendiyên xwe nebû berî wî 7-8 sal. Lê piştî destpêkirina peywendiyên mabênê hikûmetê Tirkiye û Herêmê Kurdistan rewşa Kurda jî li Kurdistana Bakur bi avakî pozîtîv hat guhatin. Mesela wekî mînak hatine Cenab-ı Serok Mesut Barzanî, Serokê Herêmê Kurdistan lê Diyarbekir û bejdarbûna ew demê Serok Wezîr Birêz Recep Tayyip Erdogan û cara yekem li wî hevdîtinê da behsa Kurdistan kir û ew behsa kelimeyê Kurdistan guhatinekî ji bo siyasetê bû û ew
تاثیرێکی ویە پۆزیتیڤ لەسەر پێواژۆیە هەبوو ji bo wî yekî ez bawerim eger Kurd bixwazin meseleyê xwe çareser bikin baştir e ew peywendî mabên hikûmetê Tirkiye û Herêmê Kurdistan wekî dû dewletin cîran baştir bimeşe ji ber ku ew qazancî hem milletî Kurd e hem jî Tirkiye ji ber ku peywendiyên aborî li gel Tirkiye peywendiyên aborî a dewletî Tirkiye li gel Herêmê Kurdistan zaf qazanca çêdike ji bo ekonomiya aboriya Tirkiye jî. کێک سەرتاش لە هەرێما کوردستانی پرۆسەیە رەفەرەندوما سەرخۆبوونا کوردستانی گەهیشتی ئاستێکی وسا کو سیاسەتا نافخۆیی de Partiya Demokrata Kurdistanî û Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê seredanên aliyên Kurdistanî dikin her wiha her dû partiyan delegasyonek pêkaniye ku li Bexdayê pirsa referenduma serxwebûna Kurdistanê û hildana ala Kurdistanê li Kerkûkê li gel desthilatê Bexdayê jî li gel aliyên siyasiyên Bexdayê jî qise kirin ger ez nêzîkahiya we veke Partiya Demokrata Kurdistanê Bakur di wê babetê de bigirim dest. Demek ki ev dêzîkbûn mabênî du partiyên sereke Partî Demokratîk Kurdistan û Yekîtî Niştimanî Kurdistan pêk hat dilê me hemûyan gêş bû em gelek kêfxweş bûn ji ber ku ew nêzîkbûn dibe gavekî giring ji bo referandum li Herêmê Kurdistan. Piştî daxuyaniya wan wekî cenabê we ji niha kerem kir ew rê ew gav tiştekî siyasetekî gelek baş e û em piştgiriya wî siyasetî dikin ji ber ku serxwebûn dewletbûn tiştekî netewî ye û siyasetê Partî Demokratîk Kurdistan li vê de jî gelek giring e û em gelek qîmet didin ji ber ku netewî difikire û bîna wî fireh e û dixwaze hemû Kurdan hemû partiyên Kurdan ji bo referandumê ji bo serxwebûnê Kurdistan mobilîze bike ew siyasetekî rast e û alî din de jî diyalogê wan li gel hikûmetê Iraq ew jî siyasetekî gelek baş e ji ber ku eger danûstandin diyalog mabênî Bexda û Hewlêr baş be ew mesele baştirîn digêje armancê xwe. Ez lê vê derê dixwazim mînakê dewletên borî Çekoslovakya yani Çek û Slovakan ew jî li gel navana de diyalog çêbû û ew zewac bi avakî daxwaze her du alî bûn zewacî çêkiribûn lê cewacî de jî dîsa li hev qetiyan. Ew tiştî em hêvî dikin li Kurdistan li Iraq jî çêbe bila Kurd û dewletê Iraq û Kurdistan wekî dû cîran ku hevdû baş nas dikin cem hevdû dû dewletên serbixwe dikarin li cem hev wekî aşitî wekî aramî karin bi hev bijîn ew siyasetekî gelek rast e pêwîst em hemû piştgiriya wî siyasetê bikin. Gelek spas birêz Sertaç Bujaq serokê giştî Partiya Demokrata Kurdistanê Bakur û ji Diyarbekirê Tirgel. Spas xweş êvar baş. Temaşevanên hêja vî awayî em hatin dawiya basî roja îro heta bernameyek din a basî roj her şadî.